وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa idza aradta an-nawma fattaji' ala jambikal aymani mustaqbilan lil qiblah taiban min jami'idz dzunub aziman ala qiyamil lail qailan bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yawma tajma'u 'ibadak Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa qul subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah kadzalik wallahu akbar 34 walin naumi adhkarun ghairu hadhihi fala tawful anha wa la tanam illa ala taharah وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى ولا تتعود النوم على الفرش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل فيعظم حزنك وتحشرك إذا رأيت ما عد الله للقائمين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wa idza aradta lan arikala ngarepaken sapa sira an-nauma ing turu setelah kaulebon panjenengan mengkaji tentang adab-adab dalam atoju khusus atoju ning tempat-tempat sesae, tempat-tempat zikir, tempat-tempat ilmu. Jangan banyak awai, jangan banyak aguli, jangan banyak agele, jangan aru-geru, jangan mancing, jangan banyak tingkah pokon. Nikah termasuk adab dalam ngaji. Mustaqbilan lil qiblah, sunnah ngadep ke kiblat, hayatil khusyu' wal waqar, anteng dalam toju. At-tahaffud ala aurat, jaga aurat tah jangan sampai ketela, pokangah jangan sampai ketela aurat tah. Merangaki dengan saksama, merangaki dengan ongguan, perhatiaki ongku napa saya perangaki kela nika di antarana adab-adab dalam toju. Setelah kaulebon panjenengan mengkaji tentang adab julus al-jalsah, seterusipun beliau Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan tentang adab-adab tedung naum. Tedung mun ebri adab, tedung mun tartib secara syariat agama, maka tedung nika si asal mubah, akhirat tedung kalau bisa sampai catat nilai ibadah sekalipun tedung sokor tedung yang nggak nika kulit sampean tedung carana persis bi aturan-aturan agama sekalipun tedung orangnya tetap catat ibadah kalau nyaman tahu saya ibadah tedung cuma catat ibadah
sokor tedung engak nikah. Dara macarana wa idza aradta lan arikala ngarepaken sapa sira an-nauma ing turu fadji' mongko miringo sapa sira ala jambikal aimani ing atase lambung al aimani lambung sira al aimani kang tengen tingkah oleh miring mustaqbilan hale ngadep lil kiblati maring kiblat. Pertama mun kuli sampeyan tedung soro separo badan sekanan soro sabak bebe sekacir sabak atas adep da kiblat artinya cetak ke beda aja sokon beda lao dan tak harus ngani ke sampean mula tau sabak ngobrol kamera kimun pacet sampean tero istimewa gini kah persis yang orang mati karena ring tedung ni ke para mati ya bona kanjana mati orang sebanyak tedung berarti sekejap aki bon tedung terus kita lanjut tedung aja mari cetak beda aja seran beda aja sokon beda elau mereng ni kayak saran kanjeng Nabi ni kah adep dak kiblat istimewa boleh mon pas neru saran kanjeng Nabi keng haja tak kira mon gula tapi Kanjeng Nabi mau nasarin apa bentalan lengan apple cord sokoh apple cord jadi saran kanjeng Nabi ini kawana umuhu irfa'u sekadar sekejap malah tuli geringking renyeng jaga malam saran kanjeng Nabi ini tak malam dalam hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada saya riwayat kiting Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fayusalli muttafaqun alaih. Siti Aisyah pernah nerangaki saran Kanjeng Nabi ini ka awwalul lail tak malam saran Kanjeng Nabi ini ka mari salat Isya ba'datal Isya witir saran Kanjeng Nabi awwalul lail kabitan malam tak pernah begadang Rasulullah ni. Wa yaqumu akhirahu ning akhir malam jaga fayusalli salat. Onten taklum semalam Kanjeng Nabi ni kan enten. Nunjuaki Kanjeng Nabi ni kepacet sekira umat ni tak bere. Apa tak mampu Kanjeng Nabi? Kemampuan dia sampai bere betis apa? Mun kadung salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pelajaran kang kuwi panjenengan sunaki saren ning awal malam kalaban asaja ing kibaneka untuk jaga malam. Kadang-kadang mangke nenten napa tedung asaja tedung awal kayak cuma tocuna lain nyong bal-balan di malam. Jadi sunnah cetak beda aja soko beda lao mustaqbilal kiblah mun Kanjeng Nabi asaren lengan apple cord soko apple cord. Jadi serane ke huruf mim, lengan ke huruf ha, bengkong ke huruf mim boleh, soko sepel kot, ane ke huruf bedal. Mune baca dari atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taiban halan niat tobat min jami'idz dzunubi saking sekabiane dosa. Nomor 2 sebelum tedung kulit sampeyan soro aniat atau tobat. Tedung niat atau tobat. Ya Allah, astagfirullah. Diki pada bacaan-bacaan di dalam sebelum tedung. Ya Allah, sepuraki itu sedan kaulah Gusti. Ya Allah, sepuraki itu sedan kaulah raja kene sengaja atau tak sengaja Gusti. Atau badan kaulah min jami'idz dzunub kabiriha wa saghiriha. Desekapina dosa kaulah atau bad Gusti karena sampean mati ya nih kasih-kasih. Kulit sampean ni mati ya tedung ni mati ya marina. Soro babanya atau bad nil pun tadi pacan kok beres nerima potos ban mesti nyaman haja bodoh saya aku tok jaga ban deki mesti jaga karuan jaga pertama cetak berada aja soko berlao adab dak kiblat nomor 2
taiban min jami'i dzunub, niat atau apa dari sekapina dosa. Nomor 3, aziman ala aziman turhale wong kang nyejo ala qiyamil laili ing atasi tangi tengah wengi. Tangi bengi, qiyamul lail bajang malam. Nomor 3, asaja sampean deki engko jaga malam. Jaring sampean asaja tandi saja mek jaga. Tero pun tak tero dalam hati kulit sampean ya Pak. Tero jaga malam, genterone lah tak ada apa boleh jaga, apa boleh jaga. Makanya kulit sampean sebelum tedung aziman isoro azam isoro saja kuat. Malah Imam Ghazali pernah tanya aki tining santrena ketika berdesalah situ ngesantre gila berat saja ke malam. Maka Imam Ghazali abri cara ban montro jaga malam soro apa punya ngenom sebelum tedung punya ngenom 2 gelas 3 gelas enom. Maksud terdeki malai cukup me tengah malam jaga. Ya benar ke lato awudu. Mun sampean terongku. Asaja jaga malam. Mula orang ni kesaja pun tak endi, tero pun tak endi, apa boleh jaga kita tak ada Pak. Maka para ulama, para orang-orang sesoleh mun datang malam ni ke bunga seneng arapa deki malam kok bisa berduaan bi Gusti Allah. Bisa munajat, asik bisi atau kotok bi Gusti Allah. Ada kenikmatan yang atas dunia melebihi bisa solat malam ni kan. Jadi sampean kita ngerasa aki Pak. Kita ngerasa aki. Sehingga sebagian ulama cek saking orang penduduk swarga je ngerasa aki kata nikmat engkau ria. Munajat dekat Allah Subhanahu wa taala cukup kanggo engkau tang kenikmatan. Jadi walaupun orang-orang sedang alam swarga ni bergelimang dengan kenikmatan, bisa apa kala nikmat tah bisa munajat ning tengah malam, bisa tok kotok, bisa sik-bisik. Kalaban Allah Subhanahu wa taala saking nikmat tah qiyamul lail bajang malam. Mun benih karena dia engkau tamin talanjang umur Gusti Allah jan. Masya Allah. Mula ngetela areh keluar dari timur sompek susah. Mula malam deki mula compet areh bakto masuk maghrib esa. Masya Allah pungan luar biasa. Makanya Allah Ta'ala ni kan ngangkat beli mesti malam Pak. Beli yang kaaban ni ke sobung. Sekapina beli ni yang kak bakto malam. Karena bakto malam ni bakto untuk banyak lupa pada ke Gusti Allah. Banyak tedung. Jadi orang mulai banyak tedung lah tak kira dibeli. Dari beli di mana orang tedung saya yang kak. Isra Mi'raj malam. Lahir Kanjeng Nabi malam. Malam kapi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya suruh jaga malam di Gusti Allah Kanjeng Nabi. Nutuaki cak malam ni ke istimewa, banyak orang lupa. Lah saya ngamakin malam ni ke identik kelaban penjahat. Orang ngontemon malam ngerampok, malam bigel, malam ngecok, malam ajudi, malam sampai malam ni kan makin identik kelaban orang-orang yang tak gena kupu-kupu malam. Benar keper kupu-kupu malam je. Benar kalau jual samper biasanya samper jual lagi ya banyak man kupu-kupu malam. Jadi makin malam ni ka au berfungsinya. Entah tak ke ya tobat benih. Nomor 2, nomor 3 yang kita nikah aziman ala qiyamil lail asaja jaga malam. Paham ujian gue lagi. Wa qala lan ngucapa sapa siman bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Ini kan doa songkun banyak doa cuma ini ke sebagian daripada doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut keneng. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli dhanbi. Allahumma qini adabaka yawma tajma'u ibadak. Telo kalih. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi. Allahumma qini adabaka yawma tajma'u ibadak. Oh kelanjangan ngalak saya pandek. Bismikallahumma ahya bismika amut. Tak apal, ngalak paling pandek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apalah.
Bismillah pun bismillah tok lah. Telo kalih Bismika Allahumma ahya bismika amut astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Serana orang baca ayat kursi sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir. Orang yang baca ayat kursi sebelum tidur tentunya dalam keadaan wudu, mereka dikit berada keterangan andi wudu. Orang yang baca ayat kursi sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ngotos hitung malaikat untuk ajaga orang setedung akela. Mun orang tedung ngejaga polisi tenang, Pak. Orang tedung ngejaga tentara aman. Orang tedung punya penjagaan, wah ketat aman. Terus dak remun malaikat saya jaga. Tahu sahanya be kolen kedeng sambian. Bi dong kedeng sahabat ya tasa cendelo tak sedeng. Tahu sah saya kebereng seberang sambian karena sehernya juga nyak benyanta pantai dung. Maka orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur sekalian, Allah Taala ngotos hitung malaikat untuk ajaga orang ni kan. Siapa orang membaca ayat kursi dukane sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat untuk ajaga orang nikah. Dua. Orang yang membaca situng, malaikat situng. Orang yang membaca ayat kursi dukane, malaikat dua. Lebih aman boleh. Serana orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur telo kalih, maka Allah Subhanahu wa taala ada budak malaikat dua nikah nyengke ben wahai malaikat engkau tibik saja ke. Allahu akbar. Allah Taala saja ke. Sering tedung main game. Tedung nekuk remote nyongok sinetron. Tedung beda musik pengantar tidur. Suruh amempe kiai, suruh amempe wali songo, suruh amempe kanjeng Nabi. Ya amempe apa tok aja benar. pada setan aja. Kini kamu kul sampean tro tedungnya catat ibadah kini ke tedung cuma catat ibadah Pak. Ada tak nemu lampu enggak pangeran ni. Tahu saya kalongan tasbih sampean, tahu saya kalongan surban, tahu saya cekak bijuban atau saya cekak bereng sarung. Tedung. Kor tedung apa rapi? Jangan sampean tedung lah seleberon pande. Di mana orang yang teruam mempek kanjeng Nabi selebaran pandai kada jeri? Ya tak ada, tak kira. Cecil tedung rapi, walaupun tak pakai jubah, pakai celana, pakai kaos serapi, tedung sera beredeje, soko berlau, adub dak kiblat, andi wudu, maca ayat kursi, maca doa ki buruk. Insyaallah. Lamun tedung salala ta'awudu, tak agalambion aslebaran pandai. Ya wis. Amin peta ngolar jan. Mone tabang ngolar ida rumah. Hah? Bener yang bini terus ini kan. Ya nje tabang kancan pada olar apa bolana. Pon. Doa Pak, senomor telok ni ke doa. Napaan doaan banyak di antara ayat kursi. Wa qul subhanallah telok kali subhanallah 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 subhanallah. Baca alhamdulillah telok kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Baca Allahu akbar sami telok Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bila setedungan yang bandia tau. Pokon mon tak tele awai mon tak tele sampian tedung benar-benar ngantokong ku cambu akebik ni kan. Terus akebik terus amunye macam doa. Deng mati ya kok. Mati ya kulit sampean kata dung ni kan. Wala tanimlan ojo turu sapa sira ila ala dhaharatin kecuali angin ingatasi keadaan suci. Cek tedung kecuali andi wudu. Dorong macereng lah apolong bireng bine gula. Ira repot mun seneka. Galon doa sampean. Iya sama aja seminggu berapa kali dia lah Pak. Otak kemarin apolong ya wudu.
Orang tedung dalam keadaan junub ni makro. Malah orang tedung dalam keadaan junub ni yurithul faqr. Bisa ke melarat, bisa ke pakir. Tak lem sokina sampean. Tedung nub junub betok apa. Yang baca nyaman tedung mula mari je. Luyu kan. Jadi orang ro lemas kabeh langsung ngedel sekecil ngerok wis. Engki, ngerok. Masih gula apa teliyep ki masih gula. Keng mare teliyep cek langsung minimal awudu cek sampai tedung dalam keadaan junub minimal alal aqal ni keponan. Minimal awudu. Akela mereka lah awudu tedung. Jadi sebagian anggota badan ni kepon beda sesoce. Istimewa apa ni sampean? Mandi. Tedung cek lemalem ra. Ngalan di cek lemalem. Ya ngalan setengah dua ya sangka siapa si mandi. Celep ku angin ku sabara. Enam, saya cek tedungan dalam keadaan junub makruh hukuman. Usaha kita tedung dalam keadaan andi wudu. Jadi orang semua jangan gelak ni kan. Subhanallah, tolong kali alhamdulillah, Allahu akbar, maja doa, bismillah, bismika amud, ayat kursi, andi wudu. Tedung dari esah sampai sopu sampean. Catat ibadah. Catat adikir sampean selama tedungan ni kenya bener sampean ni catat adikir bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan eman mah. Apa beren? Cekun karo mecah. Apa beren cekun karo awudu? Awudu cek aing tak meleh. Beni arop celot sampean. Arop aing tambah bersih. Muncan dokter sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Bangun tidur cuci tangan, cuci kaki. Baca dong maksud roro awudu ria. Mun awudu kene enggak bibikmu anai becoen, sokone becoen, tanenge becoen. Mentir manfaat ngaji ni amin. Nggih. Dadi asaja. Kok tedung parlona deki Malaysia ke malam. Mana bisa tahajud, tekala 2 rakaat. Tekala letak banyak. Nah. Pon karsone. Wala tata'awwad lan ocom biasano sapa sira annauma ing turu alal furushi ing atase leme alwati'ati kang empuk. Aduh ria. Tambah deh. Tedung dianjurkan tak ning tempat seempuk. Bener tak lempu, cek terlalu empuk. Anapa mula orang tedung di atas kerdin atau bakasor sempuk lebih banyak tak jaga. Tak jaga. Orang kau nabi lan emban ni kan Mbak Abdullah ni lencak pak. Mbak Abdullah ni sehari ni lencak. Lencak biasa. Tambah Mbak Umi ni kekenek lencak ah. Beda semeter, lebar semeter. Lencak Mbak semua lebar. Mbak Abdullah ni lencak. Kula lencake compoken kang kuwi tamo, kae tedung ya kasor, Pak. Kena bi guling bi asin, namun tadi tambah tak guli sekali. Asapo, masyaallah. Ngangkui alarm, masalah ngangkui alarm. Amunye tor kulantaran ha pina. Ekala mela monyet tok bae. Paten saking dari masyaallah. Tak oning kebanyakan dosa ni. Cek melarta saja ke malam ni. Mun beda orang banyak tedung terus tandi kesempatan bekto untuk jaga malam ni kan. Fayada'u mongko narik ka ing sira apa dalika mengkono napa niku al-furus wati'ah ila kathrati naumi maring akeh turu wa tarkil qiyami lan ninggal niku napa niku jumeneng billaili ana ing tengah wengi. Mula tedung empuk toju empuk tedung empuk urbaur lengakan kada ngakan labi du bereng tedung ya wis ngak sape ngerok lah. Lebih banyak tedung dharma fayadhumu mongko dadi gede apa huznuka susah sira wa tahassuruka lan nalongso sira idza ra'aita arikalani ningali weruh sapa sira ma ing barang aadda kang nyawisaken kang nyiapaken sapa Allah lil qaimina maring pira-pira wong kang tangi bengi do kastana do nelangsana be padahal beda bekto untuk jaga malam katari ya raja na siapa ki bi Gusti Allah
Kencoron sebe kita orang sejaga malam. Abon lah siang payah alakoh sehari penting. Malam kiko berjaga malam ku pas pakuwa kencer sambian wah. Sehari lako ke Sabah, ke Tegal, ke pasar, ngoli, senokang. Pas malam ki jaga. Lemun ring sok ki jaga malam lah biasa. Makanya Gusti Allah ni kegawok do orang si aban kelak payah nyari barang si halal, kengki koper orang kelak nyisiaki sebagian dari baktona mos Al-Quran, tikir, solat berjamaah, lebih-lebih ki jaga malam. Masya Allah. Ya, jika kula nasihat ke abang tibi ni kah? Pada sengkan apa masih kula pak sengkasara, engki, pada tak kenceng ah. Ada orang kenceng, kecuali orang-orang sesoleh, orang-orang sehebat, orang sepacet. Ya taladzat, orang pun merasa nikmat ladzat dalam ibadah dekat Gusti Allah, maka malam neka pergunaaki dengan sebaik-baik mungkin. Makin enten, masya Allah, orang-orang selopah seneng bi lopah nak domino, cipetan kan sakit kabeh cipet, jurukongan jemaah betah. Agrambol masih gula seneng ki yang bilon keng mare lah mare zaman jahiliyah je lah. Mare ki keng tore cek roster saki. Sekak lem semalam tu mikir cucut kan semalam. Kaju dia tak mikir koburan nata. Jemper cope padang petang. Aneka adab dalam tedung sekalipun kulit sambian tedung cuma catat ibadah. Derma tedung cetak sebedaja soko sabak lao adab dak kiblat andi wudu majayat kursi telok kale subhanallah telok kale alhamdulillah Allahu akbar telok kale maca doa andi wudu niat atau pedeka Gusti Allah minta saporah deka Gusti Allah tedung lah cekeh dalam keberadaan sepora tusan tining Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal merkena tedung atur walaupun sekadar tedung tapi atur karena tedung kudu sampean neka juga pengaruh dekat keimanan kaulawan panjenengan ya. Neka termasuk adab-adab dalam tedung waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fahasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.